يعني سيستما شارداريان لباكور جلات سوريا دنافا شرط ظروف زحمت دهات بو افكر يعني دنافا بيفاجويا شرده دنافا بيفاجويا برخدانه ده و دنافا بيفاجويا امبارغو و كريزا كو دهرمه ده هي شارداريا وكي روشكي اورتا خو رخصتن كربون سروي اساسي دنافا سيستما شارداريا ده و دنافا خو رخصتن كرناوي ده هروها گریدانی وینا که بسازین دیتر رب تایبت مجلسین هایی ریوبرین هایی را پرسکریکن هبون کو باندور لکار شارداری بخواد کر. جوی شارداری وکی سیستم او یعنی سیستم بنگهین یعنی شانه بنگهین یا آواکرنا سیستمی که دموکراتیک. سروی اساسی دنوا روشان هذا جالية حكومة وريفابريا هيفا جالية مجلسين هيفا جالية سازين دي ترفا لسر كاريخ وخبات شاردارية باندوري كي جدا يعني شارداري دبن باندورا مجلس نافند جهاتين كو موازنة جبوي ويناكي دي ديار كرن يعني جي هفسروكي ويناكي دي ديار كرن و دنافا فيدا هم شارداری نکاری بو بریارن کو لازم بگیری هم نکاری بو کو تمثیل راستیا قلب که و دنوا و روشده زحمتی کی گله کی مازن دکشاند تبلویجی شارداری دنوا سالن در باس بوده خدمتی کی گله کی مازن جبوی خاطر گله خو دایم شاندن يعني دقلك جيادة إيروروج نافا كونفرانس مدى برقم وإحصائيات وبيانات فرمي كو شاردارية ما عالية خدمة ريان دا عالية خدمة باجار وباقجية دا تصرف صحي دا وبروجين سركة دا ود پیدا کرنا آوه دا جي يعني بدها قات زيدي سيستما دولت يعبري خدمة جوي خاطر قلي خدا مشاندن تفلو بيناجي روشة هي روشة كي علي رخصني ده زحمته علي تنظيمي ده زحمته و بيوستي مديد كو ام جارك دي دوباره شارداري خورخستنك يعني تايبت جيد چارچوبا پاراديگما ريبر عبدالله اوجلان ده یا کو د دربار شارداري ده نرين جدا دانا كو ام كاربن جد ديمقراطيتا تمثيلي يعني جي دروشة ده سلاداري و ناوندي ده ام كاربن شارداري بخنا يعني خسر كو دي چارچوبا ديمقراطيا راست عليه قلده وري مشاندن اف دنافا نقاش مدى دنافا كونفرانس مدى بشكل كي برفره هاتا نقاش كرن و رشنويسه كي هاتا پیشکش كرن و لسري هاتا اري كرن كو شارداري مجلس خو و هفسروك خو جقل هل دبجيري بشكل كي راستخو وهل بجارتني وانا كيجي يعني تايبتا شارداريا افناكي ريد دي شارداريا كو ايدي خسريا خوا يا مالي يا اداري وبريار خوا بخوا بدي ونكو نونري مجلسا ونونري جهاتي دي تر لشارداريا بن ايدي وين نونري شارداريا و دنافا مجلسين هرما وكانتونا وريفبريا هيدا بي اف بفيش وازي شارداری خو رخصتن دکه او د چارچوبا پارادیگما ری بر اوجلاند و پرسپکتیفی ویدا یکیتیا شارداریا لسر استا باکروجلات سوریه ته افکر یعنی همو شارداریین هنه دناوا یکیتیا د خو رخصتن دکنو دگهنه هردو همو کسی کو دناوا یکیتیا شارداریا د کار دکن هفسروكي شارداريانا وكسن ديترن اكو نافا ويدا كارد دنا مشاندن حموجي بهالبجارتن هاتينا هالبجارتن يعني ليستي وانا كي غوري هالبجارتن كو بيوستا ورنا كرن تينا ديار كرن افناكي جي خسريه كي ديتر دي شارداريان و شارداري دوي چارچوبا كيتيا خدا خو رخصتن دكن د كانتونا دا و د هرم باكروجلات سوريه بگشتي دا لور بلدي نونر خوا يكيتيا خوا ريدكنا مجلسين باكروجلات سوري ريدكنا مجلسين كانتونان لجزيره لفراتي لرقاي ولو
يعني بلدی به وی شوازی نه گاوه کینو ده کو کارب خسریا خو بهتر پیش بخه و آستا خدمت آستا دموکراسی بهتر پیش بخه افنان کی گله کی گرنگ کو ام بیجن کو شارداری ما جگل تینا هلبجارتن و خدمتش بوی گل دکنو بریار جی گوری نرینه گل دادن سروی اساسی جی خوری خستن دکه یعنی جفيني قالت الدار دخي ورقابتها قال شوباندنا سانزين ديتر وشوباندنا هر كسي لسر كاري بلدي خورتر دكي جبوي بلدي هم سر بخود بكو بقرة بريارة بقري هم جي ده هرما خود بقشتي لبرانبري رايا قشتي قال هرتم فكرية افنا ددي نشاندان کو دموکراسی کی راست خو تکرن راست به البجارتنین راست واللي پیش عملت جی راست خبات و خدمت خو پیش کشت یعنی دناوا نقاش کنفرانس ده همو زحمتین کو شارداری جاند کن هاتنا نقاش و گفتگو کرن همو کارن شارداری بگشتی جی هاتنا نقاش کرن و گفتگو کرن تایبت دموکراتیک بونا شارداری گریدانا شارداری بگره باندورا گل سر بدیار شارداری رولا کومینا و کمیته خدمت دناوا شارداری ده شوازه هلبجارتنا و شفافیت و دموکراسی بونا شارداری هر وها مجارن گریدای اکولوژیا و بیاجی دناوا ده هاتا نقاش کرن کو چاوا کو ام جنگه بپارزن چاوا قانون پیست لازمه ام درخن چاوا کو بر شارداری خو پیلان بکش بوی خاطر پاراستنا جنگه وکیلنگ کی اساسی پارادایگما ری برو جلان هر وها دوام لاده بگشتی وکی پرسکریک وکی کار وکی خدمت بلدی درباره وید پیشینیار درکتن و درباره وید جی بریار درکتن وید نوا بیان ختامیه کنفرانسی دجی هاتنا خواندن هر وها تایبت جی وکی خاله کی دناوا سیستم شارداری ده جن وکی خسر خو رخصتن دکی یعنی سیستم خسر خو رخصتن دکی و جبوی همو حقوق خو یه مالی و یه اداری و چارچوبا نظام بلدیه ده و خو رخصتن که خو بریو ببی و تایبت جبوی جن ده سر صدی ده ج همو مالی ج همو موازنش همو واردات و رسوم بلدیه جبوی جن توقعات عندن وکی بریار سروی اساسی پیشنیار و بریارن کو لازمه هات گرتن تایبت جی رشنویسا کو هاتبو آماده کرن جبوی خسریا شارداریه هلبجارتنین شارداریه و یکیتیا آواکرنا یکیتیا شارداریان کو لسر هپیمانا جواکی وری پیشکش کرن کو وری اری کرن حال حاضر اف پیک نای یکنگی پیک وری دماکو لسر هپیمانا جواکی قومیتا آماده کاری هپیمانا جواکی وری پیشکش کرن وری اری کرن سیستما هندرینیا شارداری وری نویساندن و قبول کرن چارچوبا به قانون هلبجارتن یا با پروژات سوری ده هلبجارتن ورن لدرخستن و دمی اف پیشنیار و اف نرینن کو درباره بلدیه ده و بکوی پراتیکه